Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya. Acara Tasmiul Quran yang hari ini bersama kami, perkenalkan, nama saya Naufal Zazan Yunan dari kelas 6 Ibnu Khaldun. Bersama sahabat saya Rafi Bintang Gunawan dari kelas 6 Ibnu Khaldun. Hari ini saya akan membacakan surat Al-Muddatsir dan Rafif akan membacakan surat Al-Qiyamah. Tapi sebelumnya kami akan membacakan surat Al-Hasyr bersama-sama. Sahabat SDIT Al-Furqan Palembang, silakan disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma zanantum ay yahruju wa zannu annahum mani'atuhum usunuhum minallah wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar walaula kataballahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillahi waliyukhrijal fasiqin fa biiznillahi waliyukhrijal fasiqin. Wa ma afa'allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walijil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kaila yakuna dulatan bainal awniya'i minkum
Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallah minallahi wa ridwanahu wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Wallazina tabawwa'ul dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sayabquna bil iman Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijutum lanakhrujanna ma'akum wa la tuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazibun. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasuruhum la yuwallunnal adbar summa la yunsarun. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah zalika bi annahum qaumun la yafqahun. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram munassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Kama salil ladzina min qablihim qariban zawu wa balla amrihim walahum azabun alim. Kama salis syaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Wa kana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin. Ya ayyuhallazina amanu
wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala Takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'atan mutasaddiqan min khasyatillah. watilka Kal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. wallahu alladzi la Ilaha illahu al-malikul alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusul salamul mu'minul muhaiminul azizil jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Allah Kul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sekarang saya akan bacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnu tastaksir wa li rabbika fasbir wa iza nukira fin nakur yauma izi yaumun asir al kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqatu wahidah altu lahu malam mamdudah banina syuhudah wa mahattu lahu tamhidah yatma'u an azid Kalla innahu kana li ayatina anida saurhikuhu sauda fakkara wa qaddar kutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa abasa wa basar summa basar adbara wastakbar qala in haza illa sihrun yu'sar in haza illa alqaulul bashar illa qaulul bashar uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar wa hatul lil bashar alaiha tis'ata ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitab
ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب إلا من والمؤمنون وليقول الذين في في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر ليل فإذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين في فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين أنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة يريد كل امرئ من أن يؤتى صحفا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة من شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله التقوى وأهل المغفرة. Sadaqallahul azim. Saya akan membacakan surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu nuliyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma izi qul insanu yawma izi ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma izinil mustaqar Yunabba'ul insanu ala yawma izin bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insanu
yawma izin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah kalla bal tuhibbunal ajila wa tazarunal akhirah wa wujuhi yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah wa wujuhi yawma idzin basirah tazunnu ayyuf ala biha fakirah kalla iza balagatit taraki wakila man raq wa zanna annahul firaq wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma izinil masaq la saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla mazhaba ila rabbihi ahlihi yatamatta la laka fa'aula summa aula laka fa'aula ayasabul insanu ala ayyut suraka sudah alam yakun fatam mimmani yumna summa kana alaqatan fahalaka fasawwa faja'ala minhu zawjaini zakara wal unsa alaysa zalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta summa sadaqallahul azim. Sahabat SDIT Al-Furqan Palembang, demikianlah persembahan kami di acara Tasmi'ul Quran. Sebelum itu, marilah kita membaca doa bersama. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakirna minhum ma nasirna wa allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Jangan lupa di like dan subscribe dan jangan lupa juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan